Hello mundina nammite zosi lemna kahin nei kinun tu ni kho tolbol ni sim sagi sang ni le som ni langa din jong thu su chum ho anangai kitaw heti achi sani khwa saibol lang security din mun to kimana kotun DC office anakha chu jani khon security langa mo pun nei ho to ki ho tu na aum to lanin anle hon kitaw nahi achi sani khwa kotu makai na noya protest anaki bolchun National Highway to Economic Blockade chule total shutdown kangui gamsunga anachi la piun hitol honchun hichi ki phin na to kimarin DC office khana jong anabolu nahi nikho izat ham khat ki phin na achi la zo nungin amuna security dinmun aki seipi authority hoto ke hol ha na ahi lole kinop to na anei dung zuin all form of protest anala do over chule DC office ong anale hon kin wa hitai hizong le CAPF anapot lo lai ho apot do na diwa phat anati pi oni khu chu janla ki chai anahitan itabong dinmun le mala na ahin chi la pi diu ham ananga ameuti aji chu iti hama phat ki tip sunga adimanu su bulit ahi lo le ki phinna na sajo ki chi la pi ding ahi tia phun do na jong an nei saw hitai Manipur gam sunga koki chate nasata muda nale thet ta midvan amin eivet jinglai ule agam sung dan le morve suidia ho jing in jong agam nei te bol eng sile thet le mandia jinglain nagle na dan le mul choi hon gancha kho sa na tu phun ahin bol ane veu heti Kohima additional deputy commissioner Rositho Ngiorin tu phun ane na chun changwal hian koikiloi khom na ahi lo le association hi jong le gancha thale ui chawa thang ho koiman athalo din ga na thu phun ahin nei nahi heji tu phun hi Kohima municipal ahi lo le Kohima district sunga khole kiloi khom na phebemin ui cha hungwa thang awum le akimu muna surat sai ki bolding a hitia older anasu to kemana Kohima administration in heji older hi ahin su ahin heji chun akisei pi mo pozo se ahet san achun hitobong na to hi Prevention of Cruelty to Animal Act Sanga jaku som guble Bharatiya Naya Sanhita egin chanwo api gancha thalo ding kiti palke na hiati heje chun koi hile tang sung hi han khusunga hi jong lew han ui chawa thang mu hon aki sei pi thunei ho hesa chule chief veterinary officer ki thupi na zala hitobong gancha ho ki thupi na dia chanwo dan tung zuya pi hidiwahi ahin la koi tabong heje tu phun palke ho chunga dan dung zuya go na ki piding a hi tin thu phun chun asei be na hi koi tabong ham khat chun thu boi lai te in ui cha thu po na sei nei hin ti hun lang ahin min gancha jing jong hom tho na le khoto na anei jing laya ei ho ko ki chate din mun to gancha sanga nim zwa Ikigel naw khang khat chu hiding dan hitam ti chu ngaidan siar ihin bon na thei diwa ihin phun do kho kho hi Kolgam lang supite pan la dan wang theinei ma majing a hi to lon chun tu hin junta government sangin itning am group hon gamsung alin zo vai a homun alol hin na diu hi sofa theidin muna hitale akilomi nahi tu kala chun NUG tichu National Unity Government acting president le karani langa sepe jalam kai hoa kun thu kiza chu a hi le Tukum sunga junta te khuna kun avai hop naw la do ding ti to gun ahin phon do to thanin alang kharin junta lam kai pan itning am group ho hinga agam sung atam zo athanei na wa kun alha su nung vin jong hangsan ten ki serendal din asei kidin ama jong hi e holanga vai hom de tol khat to jong ahung kilo thimji nahi NUG a kun thu phun tha ki mu cha hi le junta te hin tu le tu hin Myanmar gam sung township jathumle som thumla in township zakhatle sagi atu pha tawin alangkhat in ethnic arm group hole people defense force hon gamsung alin jo township zakhatle som li atu pha tawin gamsung 44% hi milham thanei na le 32% hi junta te thanei nunuya ahi ta dan phun do na ahin neun hitol hon chun civil ki vai hop na atung da on junta sepe ho chile wale na ho ana kha atarun chule ki kap tu na township som sigile ku sunga jing ahi dan jong thu phun ahin neu na hi asei be na wachun ethnic arm group ho hin ki jot mat tu na lam pi poi mo lai tam pi mandali swebu yongo tamu
Maikwadi Irawadi Chinwin Sitong Sarwin Luile Mundang dang tampi zong anato phawin chule zundate hin sumkorve na munthupi township som la khatjen China India Thailand le Bangladesh to ki gamgit namun ho chu amho thaneina kun anachan thu zong phon do na ahin neu na hi zunta sepei tampin hin kho anachan ki u hilovin zunda te pansat na jasagi le somli le khatjen anato phawin atam zo hi ethnic arm group hon alu wa hin PDF le People Defense Team ho hin zunda te pansat na zakhat le som gublani Sagain Mekwi Mandali Bagole Tanin Tharji Gamke Hozong Analo Vinahi Tu Chan Hin Junta Ten Rejoiner Command Ni Northern Sun State a Northeastern Command le Rakhine State a Western Command Zaunan Battalion Zakhat le Somli Rejoiner Operation Command Khat Military Operation Command nga Operational Base Group Air Base Ni Border Guard Police Base Somla Segi Light le Infantry Battalion Tampi Artillery Logistics Signal chule Military Engineering Unit hozong anato phatawin hi chugo hilovin kumli sunghin junta regime akun police le army mi 15,000 langin civil disobedient movement anato sodun mi zadile somge lamin revolutionary duty lamchum chuma pan ala ta dano NUG akun thupun chun asei na hi tu lai hi dablai ta ahi to kelhon hin Insung ahilo le room sunga heater ahilo le may puham tia kot kha cha khya imut kiti hi ta sa adinga danger ta ahi aje chu hui phalowa ko na kitithei ahin heji chun window ahilo le kot neu cha hui thing hung lut na dinga hon angai na hi ahuti lo le hichi aku na hi insung family zosi jan khat ka hin khu cha na theijong umahi ti chu Namipite hinga ihet saw hizong le avela het sa na kahinei kirehi Koki Women Organization for Human Rights akuna kipatu seina Achisa December ni simli sang ni le somnya lin ni khunya saibul tuichin area inumation khompi ho chunga Center Armed Police Force ho na to chalo deilo vatsa na KWHR le ITL Women Wing Makaina to mun ki phinna inane lol hingta aki cheije in pathin ithangwa uvinahi sidin protest ki bol ni khwa khotina numei hung ho mipi hin khoma vengsung nu telam kai ho zosi press media full video coverage a bol piu TC network asara pongho tuidon ding APU Heiske water chule programa minchunga aphatmun phata alu hozo si chunga akipathu ka hin phongo vinahi ani khunia saibul tuichin area pusa ki sukha hodinga donation ki bolna anei khama sumle pa hin tu hozo si chunga akipathu akiphongin chule pathinin phatheina bo chi uhan sirin protest lol hin nadinga eiki thopiu Kuki Chief Association chura chanpul Kuki Student Organization chura chanpul chule to khompi adia ITL Women Wing ho chunga jong kipathu akiseina hitin kimnei hoi lungdim General Secretary KWHR soikein lekha kipathu phunchun aseina hi khatwei le leimakhong army gate na kokite adia churachan pulle kangpo pi chi na ding hoa phat chi tabanga ibui jing naw hi lam kai hon igel khowa ahilowai le lam chum khat pel do na theiding ingai tu wa pha hilo ham ti jong hi pha si tabanga hechilai mun I ho na wa army hon ei khamowa ahilowai le ichi na ding idei bong pha na igam sunga idei phat na ki chalo na theilo hi bo na ta hin heje chun lam kai adia alhang sunga lam kai hon mi pi te ding gel la jalin ichi army camp zot lovin lam pichuma pel do na thei lam pi khat thei le wangin iti ki pa ding hitam go to defense department akuna head sa thupon achi sapha na thuki petung zuya gamle nam aveng tup dia kukizo ta chapa pasal hang san chengin kichu na tichu training bolding ki tichu ahung lung ding January nisim somni sangni le somni langa ni khole ki panding a hitai ko hijong le ke jong pasal hang san gamle nam mi te ven na dia pankala ading a hi ti zo si eima area defense lam kai ho koma min ikipi lu theu a hitai tin Joint Secretary Kotu Defense KZVV Sadahil Sakun head sa thu phun chun asei na hi
China a nat na hileng human metapneumovirus HMPV2 India gama mini aveitai ti mudo ahi HMPV kai ki mudo ahi Karnataka state ahin nausen numei lathum mi le nausen pasar lagit mi te ni ahiloni human metapneumovirus HMPV hi gamchum chuma akithe thangtan gamsunga hechileng nat navei ki mudo ho hi multiple respiratory viral pathogen manga ki mudo ahin hitleng ki the thang chung changa World Health Organization chun het sa na thu phona bolun hichu Union Health Ministry chun mipite dam theina lampia na sata pan ala dan unjong aseuvi tuni khuwa dinga thusu achamlam thei pena dinga nam mipite het thei dinga hin phon do theu hi chan chu hitanti